Alo, alo. Molim. Dobar dan. Dobar dan. Jeste vidjeli Glas u novine? Molim. Zašto? Za poslovni prostor izdajete, jel? Jeste. Aha. Lijepo mene samo. Evo ću, ajde. Samo zadonem u... Hoću. Alo. Da, izvolite. Vi tražite poslovni prostor, jel? Ne, mi Izdajete, izdajemo. da, izvinite. Da vas pitam, Da. je li, gdje se nalazi taj poslovni prostor? Na starom aerodromu, preko puta kafe bara Mija Raičevića. Preko puta kafe bara, jel? Da, ona ulica, točno preko puta kafe bara. Koliko ga izdajete, hoćete mi reći? Što? Koliko ga izdajete? Šta, na koliko vremenski? Na koliko cijene? Cijena je, mislim, plaćanje unapred za ovih 25 kvadrata 150 maraka. Unaprijed, jel? Da. Evo ovako, da vas pitam, mogu li ja vama da platim u šamarima? U čemu? U šamarima. Da vas išamaram dobro. Mogu li? Ne razumijem. Da vas dobro išamaram, kako ne razumiješ? Pa mogu li ja vas da išamaram? A ne, pošto si blesava. Pa znaš šta, ti si najobičniji idiot i patološki bolesna osoba. Kretenčina. Kako